Hakating kay UEFA Champion League. Ka Arsenal kala rem no hakmat yung ka PSG la iwe la not. Hakating kay man dem stem. Ka PSG kala yo sigol na o dem bele hakamintit ka basaw minen. Baik kena gol kala ne hado kandai po minit bat kam juru. Hapok ki minit ki additional tandro ka Arsenal kena melasio ban pai. Mar ka tibet ki player yang ka PSG ban defend ki bol ki bala try jong ka Arsenal. Pasal step kecing lekai kadai ka Barcelona bat ka Inter kini tim buat di klub kilong giba kan bor ba bat Inter ru don jong ki player ki bataben ka Barcelona ru kita player ki bataben kilong giba itanat ba kecing lekai la sai stem kini klub arteli klub bat kemno ban yo khore ka nam job bat ban ban yo mat ka nam rem bat kini ki klub kilong klub puri ki bakhan bor nimnang ban ong nang ban batai re setang kecing lekai keren ka bojop bat ka barem nya pediang ya kata te perlok ta kini kebor ku blai sibun subha bani rablem kanika channel jonga perlok